Pangapora de Bapak Tenggi RT Kampung Perangkat Kapi kau lengamin cek kabeci kakaleroan sapora aki melepenya kabende besa ngakan roti nyender kabeto bangken raja anggaran tisa sengaputo akitore pas buanto ngakan lontong capi ngakan salak ngabisa biki nyuun tolong de Bapak Tenggi jelen serosak duh aspal laki paling nyaman kengan sawi sebede kengan marongki penderca na Bapak Bupati dan hati sabas salur raki paling nyaman dengan koceper mun seloros arwah pereng banyak celen secer kalacer orang selebet pas labu noseng kapejur melia roti ngakan serebung kana tengki mun cucur teti Pak Tenggi ajalon pole pas langsung teti sake kiki mak rasa karat sake sekolah buta selencak Bapak Tenggi kotu merakyat mak leta oka celen rosak kabende besar melia pao ngakan pukat ngabisa buko anggaran kisah tore patao satu rakyat mak pada milo nepotisme sareng kolusi nang etisa sering terjadi pembangunan tak kerla teti oleh sabulan lasal salah puli program kisah nikah begbeden mak pada nyaman tore pacelen karang taruna dindet ngudeten mun engak nikah Pak Tenggi ongkuan pemberdayaan sebede etisa bumdes gapok tan benpok darwisa det ngudeten si andi ijazah tore pas rangkul mak bede lakona seterakhir kau lemah tora de Pak Tenggi ben perangkat ta nikah pentan apa bedena salah ben lopot nyoon saropa anok sapora